Hello, good morning everyone. म चाहिँ आज ब्रेकफास्टको बिहान छु। यहाँ चाहिँ अमलेट के अरे पास्ता अनि यो पास्तालाई चाहिँ त्यहाँको अमलेटलाई एक अर्डर गेस्टले जे खाए त्यही अर्डर गर्छन्। अनि हाम्रो चाहिँ हट सेक्सनमा चाहिँ ग्रिल ससेज, देन बोइल्ड एग अनि फजिता रोल, चिकन फजिता रोल, स्पेनिश कर्न क्रिमी सस, त्यहाँबाट ग्रिल जुकुनी अनि ब्रस्टा अनि सटे भेजिटेबल अनि प्यानकेक। हाम्रो चाहिँ मिलेट प्यानकेक छ आज कोदोको। देन एउटा हट मिल्क, कोल्ड मिल्क अनि सिरियल्समा चाहिँ चोको फ्लेक्स, कर्नफ्लेक्स, त्यहाँबाट मुस्ली अनि डिटक्स वाटर, फ्रेस जुस, पाइनएप्पल। त्यहाँबाट फोर्थ सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो कट फ्रुट छ, सिजिनल कट अनि फ्रुट केक। त्यहाँबाट एभ्री बेकरी आइटम हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। Okay, safe.